Šta ima? Evo ja sam kao nešto načuo. Ali nemojte, molim vas, da je od mene priča krenula. Ja sam kao nešto načuo da bi se ovaj odsjek glume na kojem sam ja studirao, da bi se on mogao zatvoriti. A ja trebam raditi diplomsku predstavu. Pa stani malo čoveče, ako će se to zatvoriti, onda ja trebam otići tamo, da nekako to pomognem, jel tako, da se to prije zatvori. Jer ja imam svoj interes. Vidite, ja radim diplomsku predstavu, ako se prije zatvori odsjek glume, ovi mlađi glumci neće završiti, a ja ću završiti, da samo ja glumim, pa ako šodera, niko neće glumiti, samo ja, to je to. I onda sam krenuo da vidim šta se to događa tamo, kao zabrinuti, jeli, došao sam tamo. Moje poštovanje, gospodine, kako ste, jeste dobro, da mogu nešto otići donijeti pomoć, šta god treba, samo recite, evo. Ali gledajte, ja sam kao nešto načuo da bi se ovaj odsjek glume mogao zatvoriti, pa sam došao vas da pitam šta, kako, šta. Mi se trudimo iz petnih žila, mladiću, ali to ne ide. Troškovi su ogromni, troškovi su abnormalni, vas je 8. Gospodine dragi, ako to ne ide, onda da ga završimo odmah, da ga ugasimo i gotova stvar, gospodine, samo recite. Mladiću dragi, pa mi znamo koliko kultura služi, koliko kultura treba, mi znamo da nas je ona izvela iz pećine i šta ćemo mi sad ako ugasimo odsjek glume u Mostaru, što možemo, mladiću? Pa zamislite samo koje su konsekvence takvoga čina. Recimo, studenti bi krenuli, oni bi krenuli na ulice, pa bi se onda pobunili, pa bi počeli paliti državnu imovinu, ili još gore, mladiću, privatnu, pa bi onda počeli izlaziti za njima oni radnici, nezadovoljni, pa bi uzeli transparente u ruke i počeli vikati dole vlada, dole vlada, a onda bi za njima krenuli umirovljenici, a umirovljenici su vam, mladiću, najgora bagra. Oni će iz inata početi umirati, samo da meni napakoste. A za njima bi krenuli onda oni novinari, ona piskarala, pa bi onda oni pisali nešto, pa bi se to nešto objavljivalo. I vjerujte, mladiću, novinari mi se gade. A gospodine dragi, pa i meni se gadi, sve mi se to gadi. Evo gledajte, ja neću nikome ništa reći da se odsjek zatvara, samo da ja završim, ovi ostali ne moraju, niko ne mora, samo da ja, onda ću ja za 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 godina, ja ću dobiti neki posao u nekoj kazališnoj kući, da ću onda moći raditi predstave razne i tako dalje. Mladiću, ingeniozan plan. Super, znači vi završite, ostali ne završe. Odlično. Recite mi, mladiću, što radite vi za diplomsku predstavu? Nije mi važno, šalim se. Mi ćemo to pogurati, mi ćemo to olakšati. Ali, mladiću, vi morate šutjeti. Gospodine, dogovorite. Šutjet ću, neću nikome ništa reći. Evo vidite, ako bilo šta još mogu pomoći, nekako da donesem, da lijepim neke plakate, bilo šta. Mladiću, dragi, imamo mi sve to. Ali, gospodine dragi, ako treba da lažem, ja super lažem, evo mogu širiti neke dezinformacije, da vas ne prokuže. Gospodine dragi, moj mladiću lijepi, gledaj ovako. Mi imamo ko će širiti dezinformacije. Mi imamo ko će lagati, tu su naše stranke, tu su naši političari, oni će to sve fino uraditi, onda imamo intelektualce, oni će to napisati, a onda će ovi mediji objaviti, onda će ljudi pročitati i gotova stvar. A mladiću, što se tiče ovih plakata, a tu će studenti lijepiti, jeli, ispiti su, rokovi su, moraju studenti nešto volontirati, mladiću, mi smo dobro podmazana mašina.